مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. فجأة وجدنا الشيخ ميزو على كل القنوات. محمد عبد الله نصر في حوار. الشيخ محمد عبد الله نصر. لا انت شيخ على نفسك انت. لا يا جمعة يا جمعة يا جمعة المنصة بدل ما بالجزمة. وبالبحث اتضح أنه عضو في شبكة للمشايخ تديرها فرنسا. Cheikh Mohamed Nasr, qu'on l'appelle le cheikh de la place Tahrir, le cheikh de la révolution. وأيضا المتنصر الذي ينتحل صفة الشيخ يسمى مصطفى راشد. Donc rapidement, Mustafa Rashid est donc le président de cette union qu'il a fondée à Sydney, Australie, où le siège se trouve là-bas. وتضم الشبكة كذلك محامي الكنيسة نجيب جبرائيل. لكن الدعم الغربي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين. Spécialement pour les frères les frères musulmans. ده هو اللي بيقول ده بترجم بس. وتضم في عضويتها كذلك الشيخ أبو العزايم رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية. لأن الإسلاميين والسلفيين وكذلك الإخوان المسلمين قاموا بالاعتداء على الكنائس المسيحية. وأيضا تضم أحمد عبد ماهر. لذلك أنا لن أقبل إطلاقا أي تعديل للمناهج إلا إذا اعتذر الأزهر عن الفتوحات الإسلامية التي ذبحوا فيها الناس وانتهكوا الأراضي والدور والقصور. وكذلك الصهيوني الشيخ رشيد برباك. I'm here in front of you to say something. All those people who are looking to raise Israel, those who are against Israel, who are looking to raise Israel, by Hebrew language, I'm telling them, I'm Israel Chai. والمرتد رشيد الذي يسيء للإسلام ويتهكم على القرآن ليل نهار. ده ربنا يخاطب أبا الحكم. نازل لمستوى جيب رجالتك، أنا هجيب رجالتك، هتجيب رجالتك، هجيب رجالتي، ونشوف بقى مين اللي هيكسب. لما ندقق البحث نكتشف أن شخصية مسيحية اللي هو جون ماهر هو من أمر بإنشاء هذه الشبكة من المشايخ. La chose la plus simple, c'est que je vous dis de quoi il s'agit. Il y a quelque temps, j'ai fait connaissance avec des musulmans éclairés, des laïcs et de religieux. Et je leur avais demandé de faire un groupe de travail pour qu'ils puissent faire entendre leur pensée, leur voix, qui est totalement différente de ce que nous entendons un peu aujourd'hui, un peu partout, avec toute cette violence et tout ce terrorisme. وكان اقتراحه الأصلي أن تضم هذه الشبكة من المشايخ شخصيات علمانية مثل إبراهيم عيسى ومحمد الغيطي وغيرهما من الشخصيات، لكن الشيخ ميزو والمتنصر مصطفى راشد قالوا له إحنا كده أمرنا سننفضح أمام المسلمين، فلنجعلها شبكة للمشايخ المزيفين فقط. Et l'idée de Mustafa Rashid que je présenterai tout à l'heure et aussi de Rachid, c'était de ne pas mettre de laïcs dans le groupe et de rester uniquement avec un groupe de religieux. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est que en tant que religieux, ils ont une autorité et que les gens ou le monde islamique pourraient les entendre et accepter cette autorité. Et que s'il y avait eu un seul laïc dans l'union qu'ils ont fondée, ils perdraient leur autorité, et je pense qu'ils avaient parfaitement raison. يجمع كل الطوائف الإسلامية، سنة، شيعة، أحمدية، صوفية إلى آخره بالكامل، كل الطوائف الإسلامية موجودة في الاتحاد. فبدأنا كتسعة من علماء الإسلام بتسجيل الاتحاد في سيدني أستراليا. Et nous avons commencé comme 9. واتضح أن هذه الشبكة مدعومة من وزارة الداخلية الفرنسية ومركز الأساقفة الكاثوليك في الاتحاد الأوروبي والجاليات اليهودية الأوروبية. Alors nous allons prier pour eux, nous allons les encourager et nous allons les soutenir. La semaine dernière, ils étaient au Parlement européen, à la Commission européenne,
à la commission de l'épiscopat catholique à l'Union européenne, et tous les gens qui les ont rencontrés les ont trouvés vraiment avec un langage qu'ils n'ont jamais entendu avant. Nous avons été le vendredi au ministère de l'Intérieur, aux conseillers, 3 conseillers du ministre de l'Intérieur. Pour eux, la guerre aujourd'hui n'est pas une guerre de chars ni d'avions, c'est une guerre de pensée et d'idéologie. Et essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire à l'intérieur de l'islam. Donc moi, mon rôle est tout simplement un facilitateur. Je suis très content qu'un tel mouvement existe, et je pense que c'était un devoir de les aider et de les encourager dans cette démarche. المحور الأول للحل الحالي هو أن يتوجه علماءنا بخطاب من خلال التلفزيون ووسائل الإعلام للعالم الإسلامي. La première action qui est un peu immédiate, c'est que nous puissions avoir accès aux médias, à la télévision. منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان اللي بيرأسها مصطفى لا مؤاخذة راشد اختارت محمد الغيطي وإبراهيم عيسى كأفضل الإعلاميين العرب. محمد الغيطي مين اللي اختاره عشان يكرمه؟ مصطفى راشد. طيب محمد الغيطي بيستضيف مين؟ بيستضيف مصطفى راشد. يعني أنا اختارك مرة وأنت تختارني مرة، حب عليك وحب. لكن الاتحاد يحتاج لتعاون من الاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات، ولا يوجد دعم مادي لنا من أي جهة. لكن بتمنى ان احنا نلاقي دعم من الاتحاد الاوروبي والمؤسسات العالميه، لان احنا بدون دعم مادي عشان ننفذ هذا البرنامج. But of course we are expecting, we try to. نحن ندعو جميع شعوب العالم الحر أن يدعموا الصوفية عموما. Have a clear dialogue between Christians and Muslims. بل إنهم في فرنسا عقدوا جلسات اختبار لأعضاء هذه الشبكة من المشايخ. إحدى هذه الجلسات كانت داخل كنيسة. مش عارف هتشتغلوا ازاي، يعني هتعملوا ايه؟ لأن انت عندك في القرآن كل اللي اتقال في المدينة اللي هو مليان كله عنف. لا تقلق، كل ذلك احنا عاملين حسابه. فاحنا لن نقترب من النصوص القرآنية، لكن التفسيرات للقرآن من حقنا أن نتكلم فيها. فالقرآن له عدة تفسيرات، هناك مفسر شرير وهناك مفسر طيب. سوف نرفض تماما كل المفسرين الشريرين. وأما بالنسبة للآيات اللي هو بيقصدها آيات العنف أو القتال، هذه الآيات كانت مرتبطة بزمن الدعوة، نشر الدعوة، وأصبحت لا يحق لأحد أو لا يملك أحد أثورتي في تنفيذ هذه الآيات لعدم وجود نبي بيننا أو من يملك وكالة عن الله.